Buju genwa pirasige kwe endaya oma nungum endayan iu ojupe mona no kiwin. Minowagaye endayan iu niso oshke ekedowena nungum. How? We majitada. Ingo oshke ekedowena iu. Ishpingigi wabandani iu. Gedaye kedod Adaawaaage. 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 How? Weweni adani iu. Da-wa-ge. Ginatam, weweni adan. Mi guayak. Gimino tagos. How? Minawa, idan. Adaawaaage. Ginatam, idan. Mi guayak. Gimino tagos. How? Mishikwa, bababi ginda. Adaawaaage. Ginatam, bababi ginda. Mi guayak. Onijishin. Ingo oshke ekidobanan. Adaawaaage. Ishpigi wabadan. Gidakidod. Adaawaaage. Mi guayak. How? Nish oshke ekidowen. Mazina ikan. Ninoa. Iu. Ishpingigi wabanani iu. Mazinaatese oma ni mazinaatese ni mazinakizoni iu Ida ekadod mazinaatesijige. 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 How? Minawa. Weweni adani iu. Ge. Ginatam, weweni adan. Mi koya, kamino tagos. How? Idan iu. Mazinaatesijige. Ginatam. Mi goyak. Bababi ginda. Mazinaatesijige. Ginatam. Bababi ginda. Mi goyak. Kamino tagos. Nishishin. How? Nish oshke kidowanan. Mazinaatesijige. Ishpikiki wapanan. Ne mazinakizon. Kidakidod. Mazinaatesijige. How? Giget. Minawa. How? Niso oshke ikidowan. Nungum. Ma. Ishpingigi wabanani io. Ne mazinakizon io. Gida ikidod. Da. Winipanari io oshke ikidowan io. Weweni idan. Da. Ginatam. Weweni idan. Mi goyak. Minawa idan. Da. Ginatam. Idan. Onijishin. Bababi ginda. Da. Ginatam. Mi goyak. Miumanik nungum. Ich bin giwiwabanani io gida ikadod. Da. Muni panado. Nungum gaye. Giwia ikadod anokid ema. Ich bin giwia no kiwin. Ich bin giwia no kian. Oma. Adawe wigamik. Giwia zichigane io. Adaawaaage. If you work at a store, you sell things. You adaawaaage. Niu. Second word. Nish oshke kidowen. Ich bin anokian ema mazinaate wigamik. Giga mazinaatesijige. If you work at a movie theater or a theater, your job is you're gonna show a movie. So this is what that word means. You're gonna show a movie. That's your job. Niso oshke kidowen. Third word. Ich bin anokian ema
Endayan oma. Gida ama endayan. Oo. So what I said is that if you're working, if you're just being yourself at your home, this little represents a house, then that's you. If you're just at home, then you're living there. That's where you dwell. So this is where you live. You live there. You da you. Minawa. Ga kina ikadowena nungu. Oo, Adaawaaage. Minawa oma. Mazinaatesijige. Geget. Da. Miuminik nungum. Misa oshke kadowinan nungum. Miigwich bizendawian. Gigwabin wa yiba ginwa.